trenutku kada su sve oči uprte u brojke vezane za koronavirus i kada mnogi strahuju od novog talasa epidemije, dr. Branimir Nestorović ponovo je šokirao svojim stavom koji je podelio na društvenim mrežama. Nestorović je, pozivajući se na istraživanje Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, CDC, koji je Nacionalni institut za javno zdravlje Sjedinjenih Američkih Država, obelodanio svoj stav da smatra kako je nošenje maski nepotrebno u suzbijanju širenja koronavirusa. Naučnik iz CDC maske ne deluju, napisao je kratko Nestorović uz objavu koju je podelio, a koja se odnosi na pomenuto istraživanje. Naime, istraživanje CDC ukazuje na to da nošenje maski ni na koji način ne umanjuje šansu da se pojedinac zarazi koronom. Studija koja je anketirala simptomatske pacijente sa COVID-19 otkrila je da 70,6% ispitanika izjavilo da uvek nosi masku, dok dodatnih 14,4% kaže da često nosi masku. To znači da je ogromnih 85% zaraženih pacijenata prijavilo redovno nošenje maski. Samo 3,9% zaraženih reklo je da nikada ne nosi pokrivač za lice. Navodi se u tekstu na koji se pozvao i sam dr. Nestorović. Zapravo, studija dovodi do saznanja da se desetine hiljada Amerikanaca svakodnevno zaražavaju koronom, uprkos nošenju maski. Ono što treba napomenuti jeste da je pomenuta studija u direktnoj suprotnosti sa tvrdnjama o maskama, koje je izneo direktor CDC-a Robert Redfield, koji je na nedavnoj konferenciji tvrdio da je platnena maska sigurnija zaštita od koronavirusa nego vakcina.